netelwe na ndaya kwa hasa netelwe ni alaika pastanduka noi tabani anoitongelela we wandomanyie twetelwe mwatoka gyumwe wandomanyie netelwe na ndaya kwa hasa netelwe ni alaika we wandomanyie netelwe na ndaya nene hituni kwa hasa netelwe mwamia kadhumwe wandomanyie netelwe na ndaya nene hituni kwa hasa netelwe ni alaika. Cheza kwa Yesu sasa. Nipe lingala ya Yesu sifa kwa Yesu, 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 sifa kwa Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Yesu, shangwe na vigelegele kwa Bwana 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 Yesu, 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 shangwe 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 na vigelegele kwa Bwana Yesu, 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 na vigelegele kwa Bwana Yesu. Na Yesu ni wako ni wenu ni mundu na ila nina keni wa moyo kadaka udaka. Na Yesu ni wako ni wenu ni mundu na ila nina keni wa moyo kadaka. Na Yesu ni wako ni wenu ni mundu na ila nina keni wa moyo kadikilanga. Na Yesu ni wako ni wenu ni mundu na ila nina keni wa moyo kadikilanga. Na Yesu ni wako ni wenu ni mundu na ila nina keni wa moyo kadaka udaka. Na Yesu ni wako ni wenu ni mundu na ila nina keni wa moyo kadaka. Ni wa moyo chezea Yesu sasa cheza mziki wa Yesu wewe. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. 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 Watakusalimia, 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 watakupigia saluti, watakusalimia, 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 utakapobarikiwa hao watakusalimia, watakusalimia, watakusalimia. Sifa kwa Yesu, sifa kwa Yesu. Yesu asifiwe milele na milele. Shetani akikuja teke 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 ule.
Nani busiaisia ni wavikia na kumanakana umundi nila isano la muthenya wa kwathimwa na indi tukwetea kithaitho wivala wi nyumba kwaku na indi muthenya wa umundi tina kikundi kiyumitie na kitumitwe ni Ngai kuma kanisani ya IC Kariobangi niva masako na indi nicho chetha kitu tongoesya kilunguni cha kumutaya Ngai ovala takita kumusamithia obanini yala isa ya kumutaya Ngai na kumuvoya ni uvika na indi nitukwitha tikwete kithaitho na nti ukulyo kavikie ona kukwatana na itu wi nyumba kwaku wi musi kwaku o we ungua kamuti utwilowele tukavikie na kwathimwa imwe na indi masita makwa nitawa Veronica SYOMBUA ndiye kwatia kana Ngai no kunengie thayu na wina undu wonde wa kumutungia muvea na indi nikuya kila utona kuiva Ngai no kumuthaitha na kumukumya na kumanakana niwe Ngai thini wa thayu waku na indi bitikili tukavikie na kuvoya na twamina kuvoya nitukwata Sunday school yitu muthenani wa umundi ni sena situ ikavikie na kuvundiwa ikathengerwe bakuvi na Ngai ula ni mumbi na ende twamina vau nitukwitha tikwata kikundi ki ingi cha kuma AIC Kariobangi masako nitukwitha tikwa tilika indi no kithaithoni nesa ni kuyanduka ume vau na ndukavikie ona kukwatana ikala vau tukavikie na ukwete kithaitho wi nyumba kwaku na itina wa kilungu cha kumutaya Ngai nitukwatania na pastor witu muthenani wa umundi ula ni Pastor Regina na itina wa Pastor Regina nitukwitha na mwini witu wa muthenya wa umundi na ni musesia ndina kitumi chonthe cha kwema kwilela kilungu cha Tuathimwe nundu ona itu twenda tukavikie na kwathimwa na indi umundi titha tinenea kana titha ti uthuthia we musiaisia yulu wa kutungiwa withe waiti sindu cianata withe ona wi mutuliku ngo Ngai no kuvikia na kutungia wi kwati waku wathayo kindu chonthe kila ukona ta waitie muthethani wa umundi Ngai no tumanite nikenda ukavikie kumana kana va ikinu Ngai utavikia na kutungia na indi nikwia Ngai no kuvikia na kutungia sindu ciaku cionthe ila ukona ta waitie na indi ekitukavikie kutwanga na mboya ni Alex na twamina utongwa na mboya nitukwitha tikwata Sunday school itu na indi kilungu kitu cha kuvikia na kumutaya Ngai nitukwitha tuiendea nacho itina wa Sunday school na indi vau niko tukwitha timana umuthenani wa umundi studio ni cia Mutongo TV ati na momenta wata na kuoniva ukamba woni wiva nundu tiva ithio onthe tukwatanye mbai ya mukamba na indi Alex tutongoesie na mboya muthenani wa umundi Kristo waitu ni utongo ya mobiati ya sawe Venesa TV ni ya Mutongo imusumbi ila unatuete yene kana indi ya kamba watu wande kusome dhiwa Ngai waitu na kutawa Ngai waitu ni utongo ya mobiati Kristo waitu ni nondo wako twikale dhayo Ngai waitu ni na kuona mwendani uo mwendilichoka chio ndokome wislawini ni Ngai waitu ni ndoka meke nesa wa Mutongo TV ni repta onde na onde atangas Ngai waitu ni wana aluma kamera oka meke nesa Ngai waitu ni walate loelo Ngai waitu ni kaundi sita tu musumbi Mono wenda na thina Ngai waitu no tiwa nesa Ngai waitu ndoka mokicha Ngai waitu loko kile makanisa maitu yiti ende kumuthaitha tia se corona no isitwa Ngai waitu abe isitwa yibitukicha corona Ngai waitu yo ni isitwa ya Yesu Ngai waitu tithi kwambia Ngai waitu atunenge mawasema sio ukethiwe bomuna itu na timi na tekamine naku ni ndaya na Kristo itwaboya amen nani busiaisia ekaitu kwate Sunday school na indi tukwendea na kilungu kitu muthenani wa umundi na indi no tutavye utulolete wiva na ithavya undu ukwenda kutavya Mutongo TV kana undu itho yenda uvoye wa kana wathi witha uyenda utha ukiwe muthenani wa umundi wituma nthini wa namba itu ya studio ila ni ile 395 ili 395 na indi utumani usuni manavyu vainde vi uguvikia na utilwa na indi ekaitu kwate Sunday school yitu muthenani wa umundi kwa masitwa makwa nita Waneli David umete kanisani ya Family Chapel Machakos pastor wa kweta wa Pastor Kaveva Reverend na ningu mudhocha sana sia Sunday school twide twiba mwe tusomende to sia Ngai tuswaniwe bamwe tuboye twine tuthaithe Ngai na nituthi kwambia na mboya tubinge metha maitu tuboye mwe Yesu ningutungia mubyano ndwakigo chomundi nutungia mubyano ndo akutwa muchatwiye imangai kutwete nyumbani yako kitumine chako Ngai kondo okuthaitha kondo okutaya na kukumya na kunene bya Ngai ningo utungia mubyano ndo atwana tunini Ngai wako twa Sunday school Ngai tula unengete ninde ni muithi Ngai wako abalatu Ngai waituni nutungia mubyano ndo asimo kumanenge mwanya wako kanyumbani yako Ngai onani mtungia mubyano ndo masubi ya chuma kima Ngai waituni nabo ya Ngai wako tukithi kwambia twambie naku beba mutheu wa Ngai nabo yanikana okende wi
mwalimu witu ukatutongoeshe ukatubundishe kwenda kwako mwe waituni musumbe wa sumbe na ngane kila kana mokone maku nake tsia wino manyula umayulo kwako ngai waituni nasi anda kama Yesu ekedhiruke kila kana ngai wakwa pingwa matomo mangoma kewe kuma kwako ngai waituni kada kama yaku Yesu ikatethie we abandone banga iwaituni nathi kwananga kilabinya wake bindu ngai waituni satani ni sindegwa amo yose na siaku ngai wakwa nini chukambe waku na maandiko maku maite kana tuweke sana nini shuke kwako ngai waituni mali kuthilea kila beba ngai wakwa umusumbe wa sumbe utuma wanu lamuthuku satani ngai waituni nabala nyenza masio thesi yawe imoni ngai waituni nale akilabinya wake bindune na kinyume na siana ijo bangai na sanda kama Yesu ikatembe kila kebilani ngai kama Yesu ikedhiruke kila kana ngai waituni koka tuathime ngai waituni nane ngane ali mu maitwala twindana mu mokoni maku ngai tukiambia ngai wakwa musumbi tukambie naku kauka tunenge wino manyi ngai wakwa nundu wino manyuma kwaku maandiko maku mekulia ngai wakwa nulo kwenda uyi na wese nane ngai wakwa musumbi twetia wino manyi ndeni wa kilaundu sitwani ya Yesu nabo yana kutunga mubya twasi amen amen enda twine chorus kamwe na tukunange mutukune moko maitu twine ngai chorus na ni bubange ngumutabyondo tukwika tukunange imoko ni mwendete mwiyai ni mwendete mwiyai ni mwendete mwiyai ni mwendete mwiyai nango ya kwa ikamwen ni mwendete mwiyai ni mwendete mwiyai ni mwendete mwiyai ni mwendete mwiyai nango ya kwa ikamwenda nise tunamini Easter oyu nabe mbathisia Pasaka ila twebundetie nenda twine kamwe twamelilikanye kamwe kaina wa wazee wanasema ndio mukalilikene twine bamwe wazee wanasema Yesu amekufa na sisi tunasema Yesu yuai nasikia kichwa tumbo na mgongo kifua na magoti mikono na miguu Yesu yuai nasikia kichwa tumbo na mgongo kifua na magoti mikono na miguu Yesu yuai I feel head stomach and back chest and knees arms and legs Jesus is alive kila mundu wako nange moko amen Mungu abariki sana yasiani tu sauti nenda mundu mwanzo omeka musola be mundu likene kamusola kamwe kamusola kamutula tunasoma sia Sunday school we la Yesu waambiwe ngela nyone kwandilikanye kwani komoli lwenyonde enyiba ikamusola kama mundu lilikene na kwenye ndi mulilikanya wachumwa nenda kila mundu okialilikene olamusowa wake onasomye ebinda ya Pasaka okonzomya nangeza na zawadi kila mundu ngamunenga zawadi uloka asoma ngamunenga zawadi kwa huu ukabijomba niti kamusola kako kakalilikane kedhani wekisie kadhangu kana nonenge toka kamande na bala wandikito kasome ndio ulilikanya nenda tuambe kuthaitha banini nikana tuibwende tusiangai mwiredi kuthaitha ngai aya nenda tuthaithe hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe ewe Mungu wangu twasema asante twasema asante twasema asante ewe Mungu wangu pokea sifa zetu Bwana pokea sifa zetu Bwana pokea sifa zetu Bwana ewe Mungu wangu hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe ewe Mungu wangu ni wewe Bwana
tawala maisha yangu. Ni wewe Baba, tawala maisha yetu. Ni wewe Jehova Shama, tawala maisha yangu. Ni wewe Jehova Jire, tawala maisha yangu. Nenda webalawe ikibindisho ni jango yaku bingemelo maku. Weye ngai tawala maisha yangu, ngai tawala maisha makwa. Nundu yuluwa ndibe imundu tonyo tawala maisha maku. Ngai atawale maisha maku, wikana kanini, ona we mundu wa muika, ona we anata, ngai wenda atawale maisha maku kiokoni cha umunde. Zia sionde iloka enda anangai. Kumala kuloka umala anangai. Kutinda kuloka atinda anangai. No imuya atawale maisha maku. Ngai wituni ngai wa wendo. Atuendete munona wendo mwingi. Atusuwane yao sio na ina mibango mesio yulo witu. Mandiko manga imetu atuboye gwondala tukwenda na akatu nenga. Biblia yasiandini webuku ya Mathayo kilungu cha monza muswa wa monza kana. Nisa kwetia ngai mukate akaunenga ibia. Nisa kwetia ngai yekoyo akaunenga nzoka. Kwa kila ukwenda itia ngai oyuma sane maki okoni. Na ngai witu bana nukuibwa. Nenda kila mundu enenga nembe wa metho mangai. Ngai atawale maisha maku. Ngai ningo utungi amubya nundu asiana inone ngete ngai nasi ya moko ni maku na naiwe kana ndakame ya Yesu Kristo ngai nebo yanga iwakwa nikana ukatawale maisha ya monga iwakwa ntu amina kwina ngai wakwa ukabingwe matumo mango ngai wakwa makatonye kuiwa ndeto siaku ngai bakamanye kwenda kwaku ngai wakwa masani make okoni cha umundi kaza kame yaku ikamedhiruke na mateima kumolo makethe bamana ito tuchambe yaneti ya bwina umanyula umayulu kwaku ngai wakwa mwe wakwa nyeni omuyo mubudho ndumiondo ukwenda beba mudheu wangai kita ilo musiakwa kita wime wakwa inene kwenda kwaku ngai ni kanasi anaika adhimwe ngai ekade twe kaine na usiaundi ni wa madhayumo maadhime ngai wakwa ndini wa kilaundu sitwani ya Yesu na we anakutunga mubea tukunange ngai moko ni asiana umundu nitukuthi kuiwa ndeto sianga isi ebukuni ya Sabule kilungu cha miongo muonza na imwe Sabule kilungu cha miongo muonza na imwe maandiko mangai measiati kanisome na nisoma na Biblia yake kamba mboya ya mundu mulungalu kana mundu mwekeku ni bitha ndini waku Jehova ndukandeke nisonoke onaende mwe Yesu ataiwe ni bitha ndini waku Jehova ndukaike nisonoke onaende wowe bitha ndini wao kana ka Sunday wibandu ni ba mundu amuika wibandu ni ba webitha ndini wauwe webitha balabe musi waku kana webitha balabe brother waku kana ni balabe sister waku pia ndo baenda au sokosana makatheana na wathe ya mundu uyenda ni kana uko au kuna uyu katabye brother aku kana sister aku okomukuna winda webithete balabe mundu na Biblia ya sendini mwebuku ya Yeremia kana ula wiyawe kwatyo wake mundu ni mumanie Sena sia Sunday twibandu ni ba sena ni na ndo mamuika Biblia yetu yati ula wiyawe kwatyo wake mundu ni mumanie wo wiyete we kwatyo waku pa maandiko manga imatu ya ndini webuku ya Sabule kilungu cha miongo monza na emekana ndukandeke nisonoke ni bitha kwanku ame Jehova ndukandeke nisonoke onaende wewe bitha balabewu twana Sunday ni twisinguku ilangu kuyale cha matumbe asumoka kwale cha tusui nena tusui tutwale kwa nyake ndatutia ande yana utubwike yando une tutumbe tukiana tusui tukiana ande na utubwike yando une na ande na utubwike yando une tutumbe tusui twesakuyana tuyambe yakwili olokelia tuyuma ndo une siamu twa ya inya watu na akuwe mwana wa Sunday school webithaba ila wakwatwa ni thina webithaba ila sima kumena mawito webithaba ila musikwenyu kutena muwe webithaba kana umala ukasemba ugwete mbu kana wenda utabyandu kuyanza kuitunya akwa nuko niwe kana kwekiwata ukase brother wakwa nungu niye kana kwekiwata webithaba we kana kamuika webithaba mundu wa Sunday school Biblia yetu ya ndukandeke nisonoke onaende
ndukandike nisonoke onaendi mudusuni muandiki wa sabuli aiseu aise ndukandike nisonoke onaendi na yanga iwitu eya Jehova mandiko manga imetuya nibitha nthini waku ame Jehova wowe bithaba nyeka wine bithite baraba Jehova inakuwa we bithite ba ila wawa wika hata we musei wako okuaka utwa kwa mganga kana musei wako okuaka kuyaka utwa kwa boyi kana utwa aba wowe bithite ba mwana wa Sunday school mandiko manga imetuya kana nibitha nthini waku ame Jehova ndukandike nisonoke onaendi ngai witu ni wigwa Biblia yetu ya matumake ti malindo kuru matonya kumatatonya kwigwa na kuko kwake ti kukupi undu kutatonya kutambuka na kwika ngai witu ena matu undu wawinda ana matu na undu nyeni na matu nela wa muboya ni wigwa kuyambikaila ndini webuku Jeremia 33 na muswaka 3 bikaila nanga kusungia nanga konya mandu manena mebinya ngai witu enda umwikaile okumwita tu umuye ngai nibi ndakwibitha ndini waku ndukandike nisonoke na kemo mwenda kaikosonoke ona muthenyo no mwenda kaikosonoke ukakilia ila we sukulu wae wanebisi ukokoke yanga inga iko isia sima kwa menina mbesa ngai yake gachama kanyumboke ya msi waku kwa tie mbesa ngai yake gachama we sukulu ukonoka ibabisi ukede anduke sakulungwa kedhani mabuku maku madela msi waku no dyoka muya mamu ibuku ya kwa nile akakuya nyendina mbesa ila waku ya ndina mbeso bata ukamuya mamna kuwe na kuwe ajendwa ile kulalamika mbe wangai ila musibu waku ya ndina mbesa ne buku yako nithelile waile kuikata waile kudhiba la menga yukamuya ngai sisi buku yako nithelile na inyawa akoni wondo ya kanele wako ni wondo ya ndina mbesa na ile kuikata ngai ni ngai witu ni provider ngai witu no tunengai ila twamwitia no tunengai ukayuke yanga iko isa musibu wako ndina mbesa ngai waile okilio wiboyo ukona chama chabika ukono ngaiye kachama pe mundu be story mwengo enda umunenga sana sia Sunday school muthenyo mwe baye musei umwe waina twana twake nyumba na yainya nethe ayobo atwana twaitu tatu na mabika wiyo makwate yiko twana twakule nyake na mamina bayimutu wetu wachao nyake amianga ino kwete maibala bethe yake mamkule dadina hakuna unga tutafanya nini enda uliza mama yenu kwa mama aina mwikio nyasi ana aina mwikio aiwesenga ine mutangiye lakini thende singa ijo kutumuona imea endeni kwa mama yenu mkamuulize kwa nyama amea ngaino ukwete na ni wonga ini waetie akili ile wewe momo wako na ngwani makwati se yiko nimeke yesilie iko na yambe yakutheuka na nyake obu etele chama changai elete bwelingilete abo yetenga yamwita mwangai ndukata konzonocha ngai sesene sia kwa nini siwenza sienda kunya sienda kunywa ngai na nutuku ngai wako nduka eka tuko witu wenda wake hiyo eka tuko witu wenda wa Mungu na eka wenda wa wadhimu abo yende na kwilingila na ebo yake moyo pa imundu amanya kila kibetikiki kwika akalika bedroom akaumala akaikoni akaumala akadhiko tabakigwa akeko lakini bayun mundu amanya mewa momo wako nangwa mako mabingu wa momo la mabingu ye momo medhia kibetikimwe cha na hoteli baunza chunga metebu momone che sia na isu nendo nena na nya wenyu twana twe nyake mamu nuitwa ila nyake umane buza kibeti cha mwe ati mama mutindi ata amwenesa amwanye nenda obinga pesimu nako ni waya gafla masama kwa mobinga no kusa inya isaita to na bele uwe ba mwingiki nundu sasa kwa si na vikasi yako kubinga na nundu ineti wanga simu ya mituki nicho kituminati ngweno munengele uwo kibeti tuja ite masilia onde ala wa uwete masilia ala wa uwete pe ala ma uwete isio ange bai disene chapati musele lewe de amaya matialia lewe mwingi maya matialia kwa ngaiye ka chama kibeti tukiadhi ku ya mundu hoteli tuina lewe sasa isusia yiku ya mundu hoteli tuina lewe lakini wangai akita kibeti cho hoteli chaite lewe onde musele isio ngima mboka kila kintu chonde chaite konga iwitu ninga iwa siama
kibetru kiesi mutuma ba kiesi musele uma ba kiesi liusu uma ba ini ngai yeka chama dish mesa ni siabangwa masilia mena leu maya matialia na makoma mabunye kwa chama mu kama byo la leu na maya na matialia na maya samonza ulale wati ala ingi maya ingi wiyo kunga yitu ninga iwasiama sana sia Sunday tumwekiye ngai na mboya yitu omunde ne ndawe yenga iwaku muya indukande keni sonoke onaendi no yimwe ati wiyenga iyo uyu ngai yeba naenda kuiwa wase wako kenena nake maandiko manga imatu ya nibida ndeni waku Jehova nduka ekeni sonoke onaendi wibida balabeo ibide balabe Jehova na kenda kaika usonoke muthenyona umwe nenda tuboye na kila umwe nende nganembe wangai utabye ngai na wase waku kanywa waku wathamye umwe ngai nenda kuibida ndeni waku Jehova nduka ekeni sonoke onaendi ngai witunda sonoka sia no twendete na wendo munene ninga yiwitu na ina mbango musio wa mathayo maitu ila atumbie twikathine atumbie Tuathimwe atumbie twikale maisha masio makwendesia na nuru satani ninzeleke atwete mathina na atwete makosokoso kwa uki masali makiokoni twenda tuyengai nenda kwibitha ndini waku Jehova nenda kila mundu enengane mokoni mangai boya utabye ngai mwaini na kutungia mubeano ndwandito siaku nenda kuothaitha na kutaya kukumya kunenebya nundu wenga ina we mwekeku usio waku mwewe wendo ni wikalati na tene nutungia mubeano ndwasiana yunenga ni winengete mokoni makwa ngai wakwa nenengene to yaku nabo yekende yitha yunekende wathimo mathime machumana na makitinda wiki ni mayonde memokoni maku mabetangie banga na misisola muthuku satani ngai wakwa kusoma ne kwa manenge kwinda na wina umanyula umayulu kwako nale akilabe baba utumanu satani weta yakili nisio ukwethe na mesukulu meitonya kwelewa kilaki kusoma ngai waitune kilabe nyawaki bindune na kinyume na siana inga iwakwa ninaole asitwani ya Yesu ekanda kame yaku Yesu ikediruke kula kila umwe kuma chongoni chake bakanyaene maundu wondene ya mokone maku oselela ngai nundu we mwekeku sitwani ya Yesu Kristo nabo yanakutunga mubea twasi amen amen nasi ama sitwa makwa nita waneli wa David numete kanisani ya Family Chapel Machakos pastor wakwa eta wa Reverend Kabeba we mudhoche ingi na ingi wenda kututembelea Family Chapel we mudhoche twinda na service ile ya Kiswahili ya Kisungu na be Sunday school kwa umekaribishwa sana Mungu akubariki na wapenda nyote namba yako ya simu ni 0710 911 776 0710 911 776 mwina mwathime na imwe kanisa musawitu tusomye wa musawitu twaisie twasome bukuni ya Sabuli kilungu cha miongo monza nemwe na muso wa wambe maandiko manga intwasema asiati Sabuli ya miongo monza nemwe muso wa wambe nibitha ndeni waku ame Jehova ndukaekeni sonoke onaendi usuni wo muso wa witu olikana tusome bamwe muso wa witu olilikana Sabuli miongo monza nemwe muso wa wambe nibitha ndeni waku Jehova ndukaekeni sonoke onaendi tusiokelele ingi nibitha ndeni waku Jehova ndukaekeni sonoke onaendi tusiokelele ingi kila mundu nibitha ndeni waku Jehova ndukaekeni sonoke onaendi Sabuli ya miongo monza nemwe muswa witu ni muswa wambe kilungu chu nicho muswa witu wa ulilikana mwaina mwathime sitwani ya Yesu Kristo amen Nani busiaisia ni wikwatiwa kwa kana mwana waku ni wavikia na kwathimwa ni kilungu kiu cha Sunday school na ndi tulikandini wa kilungu kingi ondu ni mutabitie cha kumukumya na kumutaya mweyai nikithwa vala ve kukumwa na kutaya mweyai ona kenga inuthe ya na kekasiama kini kilungu cha Tuathimwe na ndi bitikili tukwate mautumani manini na dimutungia muvea inyuonde ala mwende na utuma mautumani menu na ndi timu ya tivata nenu na mwende na kuikalavau tukaende na kwathimwa ndini wa kilungu kino umwe asya Mutongo TV kula mutumu kwati chenesa ikiai kirito mutumie inengo ilangai umunengete amen ungekasya hello Mutongo TV please naomba mnichezee wimbo wa Joseph Musimi naende no kwata wathi usio na balandu aitini wiva ungekasya Mutongo TV mwende enesa nine tiambo yani komete sivitali nita wa Francisca ningelani naende Francisca ni pole nanga ino kuvikia na kutungia wima waku amwe naende no kwisa kuvoyewa tiende na kumina kilungu ungekasya
Mutongo TV mwamukiata ithi twamukie nesa ni mutie kuma ndovoini Lukenya Joska mwe Yesu na mwathime mwende na kutuathima onaku uyathima. Amen. Ungeakasia ni Justus Move Kilonzo ni ova ivinga nziani naende onaku ngai na kwathime ni muvenyu ondela mwende na utuma mautuma ni menyu naende ngai ende na kumwathima na mwende na kwikala wau tukavikie na kwathima muthethani wa umuthi oyu tivikia ukwata mbathi cia kumutai ngai kana mbathi ila ciumite mavukune ma kumutai ngai ila ciitawa in songs kana nyimbo za sifa tikwata wathiita wa mumo nongetikwata ongeita wa ilingi cia thayo wakwa na indi tilika nthini wa kilungu cha kumutai ngai na kumuvoya kwenyu. Hallelujah. Kuinga iwe kalakai. Hallelujah. Mumo kwa kwa nundu kwa kwa mumo uyanie kwa kwa nundu kwa kwa mumo uyanie kwa kwa wathingwita wa mumo
wete county itatu sio kamba. Timutungia ngai muvea nundu wa thayo na ni kwate musiaisya mbadhisu cia ivuku iya mbadhi cia kumutai ngai ni cia vikia na kuathima na indi uketha utekwina na itungu ya wina vandu vena kaundu na indi akaitumane ana utina mondini wa studio sito na TV ka ndini wa kilungu cha kumukumya na kumutai muyai na indi Alex tikalibu uvikie na kuruta vya ana utueteiye. Asante Veronica. Ti ashiriki kana thaidima AIC Kariobangi na DCC ya Bomani na kile kikundi cha praise and worship nditapatanie tasia netukile ndeto yanga ikwesla winine kwesito ni Alex gila imete bandu beto wa mitaboni
katao niketa wakwangila na hindi ninoka na tuasa kama tukedi na kama idukisia mwenzangu wa Mutongo TV nienda kutugia ngai mubeana ndi mukede na Yesu Kristo ikwate kila mundu ni wa mukaemu yani na ina thayo na mumu munene ni sitwa ya kwanita wa Esther mwikani mutwa numite county ya Makueni vandu vetu wa Mavindini kanisa ni wa Yesu ndivoni Mavindini DCC ni karibu ni kana tuiwe tu vamwe na tuyathi mwamwe. Thank you. Asanti Mutongo TV tiende na umanana tena my sister here wa Hoto, karibu sana. Msiaisia ni kwa chawe museo wa masitwa ni kwa Florence ya mutwa kitu na ukuma saku nimitengaliko sia muretheni andu veta wa miu so ni kwa chandu pangaliko esi ni mwende na kutusia isia na ngai mwende na kwikanesa atimo imuno. Asanti itina wakwa ni na my brother ulongwatie tena wasangaia ende na umwikanesa katutavie sitwa yake asiaisia ama Mutongo TV ndo mukeja kwa kwenda mundu siaisie sitwa na Yesu Kristo kama sitwa ni tawa David mukwa maingi kiru ni banu beta wa kidioko alamba nyo kisikela nyimete sana. Asanti na tena my brother ulotwatie wasia watena yandi karibu sana my brother. Ekano semwanyo su ni mukethie asiaisia aini vamwe na kwa na tanga simwe Yesu na taiwe kwa masitwa ni tawa David Loki wa Mbithi ni siaitwe Makueni ni kwa musie kunduku ngalikosia kilongo kunduku itawaka wata nzui lakini nisomete masako na ngeane yakuo ni muthoko mangai kanisa ni wa IC Kariobangi Tuathimwe pamwe. Asante tena my brother ulokutoa utokwatie keyboard ekatokethia na itutavie sitwa yake karibu sana. Sema Mutongo TV na mukethia ndani ya Yesu Kristo kwa masitwa ni Edwin Mwendoa nzete bandu wetu wa mwa Hills. Asante. Asante tena fundi wa mitambo kana technician waitu my brother tutungia mubyano ndo wa uyolo ndese katutavie isitwa etawata imukethia sitwa ni ya Yesu achaisia ma Mutongo TV mwaseo na itoto ya seo nitawa Emmanuel Mulomba kuma Mesakwane ni bonzi aitwe na niraita kanisa wa AIC Mukalala. Withano kwa ndaia. Asante bwe tiende na kumanyana karibu sana. Nimukethie sitwa ni ya Yesu mwaseo asiaisia ma Mutongo TV nitawa Emmanuel Mulomba numete Musakwani na niraitha AIC Mukalala. Asante hiu nicho kikundi Veronica ngayo tunengete na mumu utona bati ona Messi na tiene na ukilia kithaitho cha Yesu ikwe muthenya ndo utukune ukite na itewa moyo ndo wa tuta Mutongo TV ndo na ukulia etukisia onde na wisane mukamba ta hiyo TV ito TV ya ibangi ya kukilia isitwa ya ngai yikwe utuko yema yitana konzo. Asante Lungu cha kumutai ngai na kumukumya na kumuvoya kila kitoa praise and worship hawa naende wivalawi tubikie na ukwatiania imwe tubikie na kumuthaitha ngai na kumuvoya naende kwenyu ana praise. Asante Veronica. Yeah. Praise.
Yesu Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu. Sema Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Sema Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu. Umeinuliwa katika enzi lako, umeinuliwa katika enzi lako, umeinuliwa katika enzi lako, umeinuliwa katika enzi lako, umeinuliwa katika enzi Jehova, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi lako, umeinuliwa katika enzi yako. Yahweh, wewe ni Mungu. Yahweh, wewe ni Baba. Yahweh, wewe ni Mungu. Yahweh, wewe ni Baba. Yahweh, wewe ni Mungu. Yahweh, wewe ni Baba. Yahweh, wewe ni Mungu. Haleluya. Yahweh, wewe ni Baba. Umeinuliwa katika enzi lako, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi Jehova, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi lako, umeinuliwa katika enzi yako. Yahweh, wewe ni Mungu. Yahweh, wewe ni Baba. 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 Neneva, neneva, yaona maitaku. Neneva, 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 yaona, yaona maitaku. Neneva, 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 yaona, yaona maitaku. Ulanzi yake si madeoni, yaona maitaku. Neneva, 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 yaona, yaona maitaku. Ulautia siama biko, ahakanengane dayo, yaona maitaku. Neneva, neneva, haleluya Yesu. Neneva, oh yaona maitaku. Neneva, 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 yaona, yaona maitaku. Baba, fadhili zako Baba, za milele Baba, fadhili zako Baba, za milele Baba, ukofu wako Baba ni wa milele Baba, fadhili zako Baba, za milele Baba, fadhili zako Baba, za milele Baba, fadhili
wa milele. Baba, ushindi wetu kwako leo ni wa milele. Baba, fadhili zako Baba ni wa milele. Baba, baraka zako Baba ni za milele. Baba, fadhili zako Baba ni za milele. Baba, nyosha mkono wako tena wema katikati yetu. Baba, nyosha mkono wako tena wema katikati yetu. Baba, nyosha mkono wako tena wema katikati yetu. Baba, nyosha mkono wako haleluya tena wema katikati yetu. 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 Baba, nyosha mkono wako tena wema katikati yetu. Baba, nyosha mkono wako haleluya katikati yetu. Tena wema katikati yetu. Tena wema katikati yetu. Tena wema katikati yetu. Tena wema katikati yetu. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama si wewe tungekuwa wapi sisi? Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe ningekuwa wapi? Yesu mwana wa Mungu we. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe tungekuwa wapi Kenya? Kama sio wewe tungekuwa wapi Kenya? Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Kama sio Yesu, kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kainua mikono. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Kama sio Yesu, haleluya, ningekuwa wapi mimi? Nainua mikono. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Mau yangelanio umanangatho ikusioke. Mau yangelanio umanangatho ikusioke. Mau yangelanio umanangatho ikusioke. Mau yangelanio umanangatho ikusioke. Asiako mau yangelanio umanisiaku ikusioke. Yesu mau yangelanio umanangatho
Umanangado Yesu ikosioke. Umanangado ikosioke. Umanangado Yesu ikosioke. Umanangado ikosioke. Umanangado Yesu ikosioke. Umanangado ikosioke. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu sana. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Nasema Umeinuliwa juu. haleluya. Umeinuliwa juu sana. Umeinuliwa juu. Nasema Umeinuliwa juu. umeinuliwa. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa. Umeinuliwa juu sana. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Inua. Umeinuliwa juu sana. Umeinuliwa juu. Nasema umeinuliwa. Umeinuliwa. Umeinuliwa juu. Yesu Umeinuliwa juu sana. Umeinuliwa juu. umeinuliwa. Umeinuliwa juu. Waraisi waseme Umeinuliwa juu. umeinuliwa. Umeinuliwa Juu sana. Umeinuliwa. Umeinuliwa. Umeinuliwa juu. Mutongoi TV Umeinuliwa juu. umeinuliwa. Umeinuliwa juu Juu sana. Umeinuliwa juu. umeinuliwa. Inu ni Mutongoi TV. Katindo kaseo kukamwika, katindo kaseo tia kwenu. Nawona waitengulu. Ni matwana. Akamba ni matwana. Na mutwano wa mukamba wa video. Mwana kene we ania ni watu ikandele. Azawo isitwa se mundu takuyu. Ndele takwa yuni ndele. Wakamba yuni ndele. Tuiminu kilile to bikino zito yake dito. Twaisi kidhito ni musema ukweli. Musema kweli. Nana ukulia ingepea ndui mekwate thasia. Mundu usu ni wako wikite makosa. Nundu nikita ukwilila. Utuweke nwe na wele ona kindi kilwesi. Na ndo akiona na meza. Ani aende inge iwa wezi inge ya tuwe. Ende eza iweze weka undu. Mwe ambao weka ndukando inga noti iwa yange wandu. Mowau maende maalukete na iwinda na nzeve. Na naugo chatue na jimwe tuminie kilungu kila kitialite dhini wa kilungu kitu cha witi. Kui mowau alama itawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanua na ve ala mundu siawa namo. Na hypertension is no stress, just relax. No ikoma mazada na mazai no nyekego na ni ukolia hii nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena kansa ya nondo no nginya wese kwigwa ikaliyu kweli ve mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali kweli kui wau wita wakuowa kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Vaikuma uivuva vaikwisovana ndu kana metwano ti ukombo ndukendwe na nsika ikalanthi tunenana maana mai rusoi wanengota wi mundume nichawa ilite kwika wikuya musi mundume ni wailite ona wa mwana onake wa kuthi omwa itina wa kibeti chake cha mhina kusia. Kila mundu ewasya, kila mundu undu wake wenda kwika kana kuweta, lakini via ndu mwitekelia. Ona kama metha amabinewe nundu myei 3 ndizi kana nyewe thao wete no kakwata binaingi
no nduthu muone itina wa nyekenda kimutwanoni mundu mukani wa ile to kumala akathi kwitanithia eweka na nyanya make na endeni ukuthie ni aoiva ekuli ibezi bala bevibi na bala oti mundu osisya akona ni muka wa mundu nitawajaki nginya kiluke cha tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu cia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Ino ni Mutongoi TV. Naende musiaisia kini kilungu cha Tuathimwe vala ngwikwata kana wende na kwathimwa we nyumba kwaku withe we ofisini withe we uyani withe we hospitali tamwe wala mavikia na kutuya kana makomete hospitali ni kuya ni kilungu cha Tuathimwe na ngaino kuvikia na ukwathima na kutungiwa chonthe kila kivwa satani kana mumaitha tawosie ni kuya muthanyani wa umuthi ngaino kuvikia na kutungia ndukavikie na kumaka kila wele kwika ni kumuvoya na kumwikia nundu vayundu ngai wema wa nivyo na indi ni kilungu cha Tuathimwe wala tende na kumutaiya na kumukumya muyai na kikundi cha Present Worship kuma kanisani wa AIC Kariobangi ila yiva Masaku na indi kaitukate mautumani manini na tiendeya na kilungu cha kumutaiya ngai wala yutulikanthini wa ila chorus ithi akambati songa tikaumia ngwa kana ilenda viti wasongie aumia ngwa na indi wende na kwiyumbanya ekanende na kumunenga mautumani ala asiaise wa Mutongoi TV mwende na utuma na indi ndimutungi ya movea munene vyoni kwithiwa ni mwiyumitie kusiaisia na kutambanya na itu idima Mutongoi TV kila tuona umwea no mwende na kuemea vau na ngai aimwathima twende na kwathimwa imwe umwe ambite hi Veronica, the show is wow, nice praise group. Wasalimie na wabarikiwe sana. Ni Baba Karo Muteti na ende ni muvea muno dati rutuma niuzu ambia ni make sure ni nausoma na ende ungeasia ni mati ni mukwatitie nesa ni va pipeline gaina mwathime na kuathimwa ungekasia ai Mutongoi TV ni Julius Mulatia niende kuathimwa na familia yako ni va musini wa Ilovi ngai yako athime ungekasia ni Rose Kuma Matu nenda unthaukie wathi wa Rose Mwando ulawasia wanyamazishe naende wathi usuno vikia na ukwata itina watami na kilungu kicha Tuathimwe saa 5 mugea kasia Tuathimwe tovyundini wa Mutongoi TV na SYOMBUA vamwe na kikundi kiu ni Alex William Kuma Uruma Nairobi athimwe imunwe mugea kasia Mutongoi TV twe imwe kanzome elima mwiso mugea kasia ni Videlis mwitike na Kiveti Veronica na kana Lewis twimatu worship iko form sana naende ni muvea muno ngainose nguma isu ongea kasia ai Mutongoi TV ni Mama Ryan kutoka Pipeline AIC show iko juu sana, may God bless you na tukasia amen. Ongea kasia ni Mulinge Ndolo Dhambuni Masaku Mutongoi TV mutumba nitie nesa munovyo ngethesie mwoki na timu yake amande majioni mwoki ni Alex aende muna usuni wazi obikie na kumanda nikwatia no gwetha itho waka wa guitukatuka ongea kasia ai Mutongoi TV ni Ryan Lennox kuma Buruburu Nairobi kutumukwetia loud and clear nienda muthaukie wathi wa Wilberforce Musyoka wita wa umo waku na tutabarikiwa na ende na kwandikiwa wathi usu no vikia na kukwata lakini oyu kilungu cha
kumutai angaite ilikuwa na wathi wa Wilberforce nundu tivati kalati umbaniti bai wathi utainiwa ni ikikundi cha AIC Kariobangi na indi mbitikili itu kwate mbathi cia kumutai angai na indi timi nukilia netukwitha tikwata pastor witu muthanani wa umundi ulwakwitha aituvundisia yolo wa kutongewa nake ni Pastor Regina ekaitulike kilunguni cha kumutai angai. Ikausumbeke ni utumote kama mahila wangai unga ikausumbeke ni utumote kama mahila wangai hangu mahe ikausumbeke ni utumote kama mahila wangai ikausumbeke ni utumote kama mahila wangai mavila mahingingo ya kwa tome sianguma nitula waninga ina ndonondo wanguma umae ikausumbeke nyotumote kama mahila wangai umae haleluya ikausumbeke nyotumote kama mahila wangai upendo wa Yesu wanipendeza hakuna mwingine Bwana nao upendo wa Yesu haleluya hakuna mwingine ufanana nao upendo wa Yesu ni wa ajabu hakuna mwingine ufanana nao upendo wa Yesu unipendeza hakuna mwingine ufanana nao upendo wa Yesu ni wa ajabu hakuna mwingine hakuna mwingine kufanana nao upendo wa Yesu wanipendeza hakuna mwingine kufanana nao he baba yangu he baba he baba yangu he baba nimeona leo nikushukuru nimeona leo nikushukuru baba Hey baba yangu, hey baba yangu, hey baba yangu, nimeona leo, nikushukuru, nimeona leo, nikushukuru baba. Hey baba yangu, hey baba, hey baba yangu, hey baba, nimeona leo, nikushukuru, nimeona leo, nikushukuru baba. Hey baba yangu, hey baba yangu, hey baba yangu, hey baba yangu, ay ay ay, nikushukuru baba, ay ay ay, nikushukuru baba. Hey baba yangu, hey baba, hey baba yangu, hey baba, nimeona leo, nikushukuru, nimeona leo, nikushukuru baba. Hey baba yangu, hey baba yangu, nimeona leo, haya nikushukuru, nimeona leo, haya nikushukuru baba. Hey baba yangu, hey baba masia, hey baba, nimeona leo, nikushukuru, nimeona leo, nikupe sifa baba. Hey baba yangu, hey baba yangu, hey baba yangu, hey baba yangu, nimeona leo, nikushukuru, nimeona leo, haya nikushukuru baba. Kila idokini chaku Yesu dea wose, kila idokini chaku Yesu dea wose, kila idokini chaku Yesu dea wose, kila idokini chaku
Kila idokini chaku tataleha wose. Kila idokini chaku masia deha wose. Haya, chezea Yesu sasa. Twende chini kwa chini. Uwe tayari tumwambie Masia kuja chini aweze kuzipokea hizi sifa, maana ni zake. Twende mwita Yesu wose, kila idho kinundo ni chake. Yesu deha wose. Yesu deha wose. Yesu deha wose. Yesu deha wose. Masia deha wose. Yesu 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 deha wose. Tata deha wose. Yesu deha wose. Yesu deha wose. Yesu deha wose. Masia deha wose. Yesu deha wose. Kila idokini chaku tata deha wose. Kila idokini chaku Yesu deha wose. Kila idokini chaku Yesu deha wose. Kila idokini chaku Yesu deha wose. Haya, cheza muziki wa Yesu sasa. Sikiza muziki wa Yesu sasa. Haleluya. Chezea Yesu. Mwihai wako ninoka, mwaninoka, mwihai wako ninoka, ninoka nguraire. Mwihai wako ninoka, mwihai wako ninoka, ninoka nguraire. Mwihai wako ninoka, mwaninoka, mwihai wako ninoka, ninoka nguraire. Mwihai wako ninoka, Yesu nanoka, ye mwaninoka, ninoka nguraire. Ai natia motanu mandino, masia nanoka, muyahi ninoka, ninoka nguraire. Ai ninoka, Yesu noka, mwihai wako ninoka, ninoka nguraire. Mwihai wako ninoka, mwaninoka, mwihai wako ninoka, ninoka nguraire. Akosa kuma Yesu, mingi nangado, mahondoni mako honda Yesu enumbe kitenesa. Akosa kuma Yesu, mingi nangado, mahondoni mako Yesu enumbe kitenesa. Akosa kuma Yesu, mingi nangado, mahondoni mako honda Yesu enumbe kitenesa. Akosa kuma Yesu, mingi nangado, mahondoni mako honda Yesu enumbe kitenesa. Hosanguma, hosanguma Yesu wakwa, mahondoni mako honda Yesu enumbe kitenesa. Hosanguma Yesu, mingi nangado, mahondoni mako honda Yesu enumbe kitenesa. Hosanguma Yesu, mingi nangado, mahondoni mako honda Yesu enumbe kitenesa. Hosanguma Yesu, mingi nangado, mahondoni mako honda Yesu enumbe kitenesa. Mahundo mundo tambika ni mo Yesu mbekite. Mahundo ala 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 mundo tambika
tambika ni moyo sombekete mahondo hotambika ni moyo sombekete mahondo tambika ni moyo sombekete ay 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 sombekete mahondo ala mundo tambika ni moyo 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 sombekete. Haya, chezea Yesu sasa. Nipe lingala ya Yesu sasa. Sikia mziki wa Yesu. Huku kwa Yesu kuna raha. Twende namna hii. Bwana Yesu anameremeta. Bwana Yesu anameremeta. Bwana Yesu anameremeta. Bwana Yesu anameremeta. Kwa vishindo anameremeta. Bwana Yesu anameremeta. Wasifu anameremeta. Nani kama yeye ameremeta. Yeye huyo anameremeta. Yeye anameremeta. Wasifu huyo ameremeta. Bwana Yesu anameremeta. Bwana Yesu anameremeta. Bwana Yesu anameremeta. Bwana Yesu anameremeta. Na Yesu ni wako ni wenoni na yela ni nake ni wa moyonga la kaudaka. Yesu ni wako ni wenoni na yela ni wa moyonga la kaudaka. Ana Yesu ni wako ni wenoni na yela ni nake ni wa moyonga lingidanga. Yesu ni wako ni wenoni na yela ni nake ni wa moyonga lingidanga. Ni wa moyo ni wa moyo Yesu ni wa moyo 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 haya ni wa moyo ni wa moyo Yesu ni wa moyo ni wa moyo. Bwana Yesu asifiwe milele na milele. Shetani akikuja teke Laini musiaisia ni kwa cheni wavikia na kumutai Ngai na wavikia na kumuthaitha na indi bauni botu kwenda kumina kilungu kiu cha kumutai Ngai na tilika nthini wa utavanya witu wa umundi tumane Ngai aumbanĩtie muthugomi wake ata yulu wa kutungiwa na indi ngui muthethani wa umundi tithati nene yulu wa kutungiwa withe wiwa taresi ndusia kuwaitie withe no yuma wa mwini wiya ni mbesa ni thayo chonde kilo kuwa tawaitie muthethani wa umundi Ngai nutumanite ukavikia na kumanakana paikindu Ngai utavikia na kutungia vaikindu Ngai utautungia yobu ni watungiwe na atungiwa mala eli masindu ila waitie na ende ni kuya Ngai usu wa yobu ni wewe wiko muthethani wa umundi Ngai usu atungie yobu sindu siake mala eli no kuvikia na kutungia kwaku uwe musiaisia okuiwa tawaitie na ende ndikuya kila twaile kwika no kumuvoya Ngai na kumwikia na kumanakana no we Ngai eweka vai mundu ungi na ende ona maandiko matheu maitie ni mumaneo la wikwata cia mundu nundu utedio wa mundu umao bala ve Yehova nundu niwe mwene vinya na mwene sionde na ende musiaisia ni ukule kwa ndaya wikale uwiti tukavikie na kumana Ngai atumanire chao muthenani wa umundi yulu wa kutungiwa Nikuya kini kilungu cha Tuathimwe valatende na kwathimwa imwe na hindi bitikili itiwe ndero cia muthia kwa kikundi kitu cha muthenani wa umundi cha AIC Kariobangi kuma Masako na hindi timu vya muno nundu wa kuka na kwitikila witwa witu muthenani wa umundi ku Mutongo TV ni kwati hata mwita ingi ni mukuka na hindi twatana muno musiaisi ni watana muno ni wewa athaitha musi kwake na hindi Ngai nende na kumwathima na kuendea na kwikia yani kumunenga vinya wa kumuthukuma nundu ouno uwe wailite na ini ndisi wina ndeto siva cia mwiso cia kumina ndeto ndo na weta beni tungia
director Mutongo yonde atangas ombe ma Mutongo TV nondo wako twikitikilia ithi kukaba te kanisa ya AIC Kariobangi na pastor waitu Eric kasema kutunengo mwanya tidwe ba ati yasia mukamba wonde ulotathimwe ngai no tweteiye Mutongo TV ikana wi musiende kwaku ukathimwe etha wina thina ukathimwe Mutongo TV etha wina stress siumiwa Mutongo TV ndona ukulia kamba onde titwike mwana witu Mutongo TV ikana mwakongi nongi besawa Mutongo ingi na ingi na titunga mubeabyo Veronica no Twitter nigela titona ukulia no kuboya owo koro wita wa corona ikano thene lakini ba yisitwa inene isitwa ila yibo inene ya Yesu kumathi mwakamba onde titwike Mutongo TV no we mwana witu seiwe ikanate mutwike asiya mabatha. Thank you so much. Amen. Naende mwasi wa kanisani uri ni sini mwendete kanisani muigeria pastor munono imwe nitatonga muvea. Amen. Nelo gwisaiwa tako na simu ingi ndakasie kane ngwisilia anenga ni omwana uyu anengane. Asante pastor Lady Wito ngaina kamwathime aini makwaya ya AIC Kariobangi ngaina kamwike ne sana thaithi yonde tikomane bau undukia kanite ba choka kwa kanabu isitwane ya Yesu. Amen. Amen. Naende musiaisia mbitikilie tukavikie na ukwata mutavanya wito wa muthethani wa umuthi ulani Pastor Regina. Naende ekai tumuthoche tukavikie kuiwa utumani wa Ngai. Musiaisia wa Mutongo TV ninamukethia kwa sitwa ya Yesu kwa masitwa nitwa Pastor Regina kuma kanisani wa Last Grace Ministry paya Isyokoni kanisa witu weba Isyokoni Shopping Center Kathiani kanisa omu nini andu makwatie kuka makatetheka kanisa omu nini andu makwatie kuka makaokoke hapu kanisa omu nini andu mokie makoka makambia kukombolewa kanisa niyo Yesu niyo ndiani ntweba Isyokoni na ninamwita muthenya omuthi ninamuthocia muthenya omuthi mubikie kubika kanisani kumelela saina wendhiane pandu bau. Haleluya. No muthi ninamwete ubo wako tongewa umuthi no kana kutongewa Ngai witu ni wakutongea Yesu witu ni wakutongewa mama we pandu bawe wesileta mathenani maingi wesileta kaone mwingi na ukolia ukaumela ba ninakweta dato kuma kwa Ngai Yesu aenda kutongeya muthenya omuthi wenda kutongewa muthenya omuthi. Haleluya. Na kabla hatujaanza wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako tunasema ni asante Bwana, wewe ni Mungu ishie milele, endo kanitumie kama chombo siku ya leo Bwana kufikia mama ako mahali pale, kunguza mzee ako mahali pale, kunguza mtoto ako mahali pale analia, katika jina la Yesu. Roho wa Bwana enda ukahudumia kila mmoja katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Umuthi ndo nena na mundu wako asiati wene kwe wapikie mwisho na kwe wapikie mwisho na kwe wapikie mwisho 2018 2019 2020 2021 thina no lomwe kiyo no kila kimwe nembiati umbiati pastor kuboya nimboyete wenda nikubunga nimbungete wenda ni ndembo ninumitie lakini hakuna kubadilika. Kuna shida shida imenisukuma na hii maisha ninaishi wacha maisha yasiyo kuikala tema maisha maku ungama kiyene ukayasisia ukaanzia hii sio maisha yangu, ni unaishi maisha ya photocopy. Mungu amekuja kukuregeshia, nimekuja kukuregeshia maisha yako, your original life katika jina la Yesu, in the name of Jesus. Paingwa kuyengi Ngai no dhukutongea aundu watongea Job, aundu wathayuzie Lazaro. Na nenda tuambe kusoma Bible tutinamba kuende na tusoma ibuku ni ya Yohana kilungu cha 11 Yohana kilungu cha 11 muswa wa 34 na ningusoma na wa 43 ningusoma kwambia muswa wa 34 na Asia muna muiyeva
na ba mwiyai ukone ningutongelela na Yesu amakulia muna muyefa na ba mwiyai ukone muswami ongwele na ina itatu na nena maundwasu naenda na nena na wasio munene ayasya lasalo umala na Yesu asya na wasio munene lasalo umala. Haleluya. Yesu ila wapikie ndwani ya akina Mary brother ake ana amba kokua na wendi ate namba okua he Mary ni watumanie kula kwa Yesu asiate enda imwe Yesu rafiki yake Rasalo ni mwa umuno na Yesu ale akuka ande yola Rasalo akwa ona Yesu ndao kama tangani ande yola Rasalo adhikwa ona Yesu ndao kama dhikoni lakini itina wa matukuana la sala Yesu ni wapikie musiosu naona kiyo kila chai bandu bau na ya Mary mweka make nenda mumbonye bala wiyitwe nake Yesu andoma nae wiyitwe ba nijimaye bayuma na kwenzeye nundu enondo musio dhikweka enda kubosia endoma nae itima na kwenzeye ba ende mana uzinye isieba ende mana kulikilie ba nundu analasalo ni wafikiwe lakini adhayochwa Yesu enda kudhayosya mudhano monde mwedhukesia wakwa Yesu no kudhayosya mudhano monde dhala mutusia isie Yesu no kudhayosya maondo menu endo lakini endo manae ni papala udhikitwe ekangu tabia wadhi sibitali ukula gwanenda kitali shida yako ni nini mama? Shida yako ni nini mzee? Alafu unaendelea kumwambia nake Yesu ndakitali Yesu endo manae endo liketwe pa endo enzewe pa nekanama ne undwe kwekana naku wipandu pauwe na wasiate lele pasta nyene liketwa mawaune kuma mwako si unadhalile no mawawe wedhalonge welika mutambuka wedhala pressure yelika sukali welika mwongo yambia nyekwakwa nikita chemistry ya ndawa nina mandawa monde machalia nyina likilwe mawaune mbesa siya kwa na kwa tanitoa waune no hospitali medication paingondo ngiwendi angwetie ati mana ndikie mawaune ati ona paingondo nika nikuyate kuna daktari mkuu na anaitwa Yesu na naenda kupona siku ya leo nondo bunde mama na ulikilie they touched the wrong number, that was wrong number. Unaenda kupona siku ya leo umbia nyibala nina likilwe palama na mdikie manandikilie madenine ati mimi nilichukua toloni ya kawaida nianzisha biashara hiyo biashara ikaenda chini haijawahi simama tena na watu wanataka kukuja kuchukua vitu zangu kwa nyumba wanabeba kubeko kwa mabati wanabeba kubeko repossess everything I have na ndizi nikata ngwati ya kwa saloni ngati ngaibelengo isu yenda kwete thina ngati kwa shairoko ngosa ngaibeno inu yende kutwika yete thina ngati kwa ibeti kundine ngamia nenda mondevye ukanengwa tukili 20 tukathi tukamelwa ukosa loni ukathi ukaibaloni ukosa loni ukaibaloni bandu bakwika project aimana udhikie pau nundo manasia isie mona ile speed unaenda nayo wacha tumwekee break na manena na maazia madeni itakuwa your portion maazia wevina ukevya wina madeni wina makwani wila waamukie ila kwa tukie mwaka nenda rudi utakuwa kwa madeni but I'm here to tell you katika jina la Yesu madeni is not your portion katika jina la Yesu madeni alame odiotumai wete wa ndeko wete wa madina ninalea
Nimekataa katika jina la Yesu. Nimekataa katika jina la Yesu. Wimbiae pasa mweka ngutabie nyipalama naandikie ni biasharani yakwa. Biashara yakwa nikinga. Biashara yakwa yinenepa. Kuma 2021 Januari naambia biashara nyinongalama na ninozataka mkopo na ndizi ni ukila nikata. Hiyo biashara inaenda kukua, inaenda kumultiply. Our God is God of multiplication. God shall increase your boundaries. God shall increase your cost. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mungu anaenda kukupigania. Mungu anaenda kukupigania katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Umbiate nyepalangwe wa mengwete muno, nyepalangwe wa nisumbuito muno, nyepalangwe wa mendikie muno. Ati ni mutano wakwa nyeka ngutabye pasta kuveka na museu. Ati no chama mutano wa imusio idhanga nya imusio ila twatwanie lakini boka babi kapandwe wende atwekwegwana mafika mutano nikana twekwegwane nikana nekwemeyo nivimusie nake museu azikule kwendozi. It is the will of God, husband and wife, to stay together. Hakuna kitu kama hiyo. Ninananga wata niosiandu athoku alamo kitamu twano waku alama asiamu twano sunduke kala na haribu katika jina la Yesu. Na haribu katika jina la Yesu. Umbiae mama wewe mwala, mama wibama zako umbia dino kwa munene manadhikie museu kene na ndesi akaumelaba ngwiate ekana namo kalata koni kadhala mudano munde kuna Yesu anaokoa. Yesu endao mana mamuyite pa mayite museu usu wakupa mana mudhikio chini ati akwata musala ekala mithene na toneka adhiaka nywe akasioka kwako usizioku ulioni wakwa asienjiye kala ailie kiko atena kendo siana sielunjwa paingwa paingwa koya ati we akwata mbesa alilikana akuthionywa alilikana akuthimekukani alilikana tu aende akajifurahishe peke yake. Ni walilo kana ina kebeti, ni walilo kana ina musie, ni walilo kana pe project sia musie we akwatie konywa athikiwokene opaniwe na iwa wakuma muthano monde we awaku ne konywa na ukino gwoka kwa ndoko awanoke na kumba muthano monde ninakumyokene ninakutilanya noke ala katika jina la Yesu umayokene ninamumyokene. Haleluya. Mundu anaina we amusio au maweane. Haleluya. Akola oko kamba oka kwekala musi akwata na ile ibalua nduku ila kibalua cha maana 3 na akwata maana su 3 maana su mekone kamusi akango kutabie ona wasisi mwe wake wana mwe usu wile kama wana wile fani nundo wakunywa kendo kunyoke usu okiosu wako mikono kunyoke usu wako mikono na kuleo ya nesa utenja ile kemwimbu nayo ni ndaimoni yake. Haleluya. Ngaino yukokoa ngaino yukodayosya ngaino yukumya bandu bau katika jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ila Yesu waandie ewa Lazaro tunamudhikia ba na Yesu acha Lazaro temuko na kwanuka nasi ate you are not dead. You are not dead. Haujakufa. Wengine wanasema wamekufanyia hesabu umeisha. Kabiashara kauka konga mengi. Kabutwana kauka konga mengi.
You are not dead. I want you to claim you are not dead. Katika jina la Yesu. Yesu anayemadha Lazaro akititokoma. Nenyu anamwene sokwa. Nimamulikilia imani lakini yima yuno muumie. Nimulikilia imani lakini yima yuno muumie. Kwa sito ya Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ile wave ile nibeba. Hiyo wave ile kubeba. Ikakuingiza kwa madeni. Ikakuingiza kwa ugonjwa. Ikakuingiza kwa kizurani. Hiyo wave ende kawabebe. Back to the center. Back to the center. Back to the center. Back to the center. Kiligi chonde. Kiutani chonde. Kila mane kitemusi waku. Ninaketunga. Ninatunga kwa. Ninatunga. Back to the center. Back to the center. 100 times. Katika jina la Yesu. Kila mkina bangitwe. Kiziwe kwaku. Ninaketesha. Kwaku baingwa madhiko. Ninalea. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwaku kuyoko wakawa. Ninatesha kekuo. Kwaku kuyoko wakawa. Kwani kwa kuonywa. Hallelujah. Don't celebrate. Where do yako? Don't celebrate. Eka kuiwa moyo. Nondo twende kuvinde. Hakuna kitu kama hiyo. Don't celebrate because I'm down. I'll wake up. I'll stand again. Katika jina la Yesu. I want you to claim that you are going to stand again. You are going to stand again and you shall go to another level. Katika jina la Yesu. Wasikuwe na sikoko. Ati usipala tunamulikilie. Pala tunamutoa isie. Kake ni katisu. Siwa yake ni kwate. Siwa yito te kwate. Nasa siwa yenu te kwate. Kwa sitwa ya Yesu. Wengine wakashika huduma za watu. Katika jina la Yesu. Kanisa wesi kakua. Mungu anasema siku ya leo watumishi wangu ninaenda kuachilia revival katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Mutaenda another level. Kanisa yako izungukitwe ni hao inaganga katika jina la Yesu. Nguvu zao sio nguvu tena. Tunasimaliza katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Kanisa la Bwana linaenda kusimama katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Moyo inaenda kutabia wewe kunana na kanisa, unapigana na Yesu. Saulo alipigana na kanisa la Bwana, akapigana na akina Peter, akiua watu, akiwakimbiza, hakuwa anataka kuona mkutano. Lakini siku moja alipigwa na blindness, akakutana na Yesu mwenyewe. Yesu ndio mwenye kanisa rabazika ya kanta. Katika jina la Yesu, achaneni na kanisa la Bwana. Katika jina la Yesu, kanisa ni kanisa, kichwa ni Bwana. Wachaneni na Yesu. Ukipigana na hiyo kanisa, nenda kutabia kendo kemwe. Wende ayo kitana na Yesu. Ngokuliate. Ona wende awe na binae. Ta elephant. Ta nzo. No kuna ngundi na Yesu we. Hapana. Ni wewe utaumia. Wewe ni nyazi. Utakanyangwa. Na ni wewe utakauka. Out of our lives. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Na Yesu adhibala Lazaro afikitwe. Na akasema kitu moja. Lazaro akaitana na sauti. Lazaro umala. Na kwa nibanda asiate. Lazaro wa umonde. Na Lazaro wa umonde ne. Mundu muwao. Ni asiate.
Umewao ni kwa sito ya Yesu. Umewao ni kwa sito ya Yesu. Mana kuegesia kansa. Ma kuegesia kansa. Wewe amwe wako ni mudhoku muno. Saa yote ni kwenda hospitali. Ni kwenda hospitali. Pesa imeishia hiyo hospitali. Mashamba yote umeuza. Hata kazi uliacha kwa sababu ya hii kansa. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Your body is the temple of Holy Ghost. Katika jina la Yesu. Ninaachilia ponyaji. Ninaachilia ponyaji. Mawawodhe. Mawawodhe. Alamesilita mwene wako. Alamesilita familiani yako. Matuikidia mzee wako andoka. Ninalea. No madness. No madness. God will restore. God will restore. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Unaenda kuristoriwa. Mtoto wako alimnuana iwe kwa jo wako. Na abika pando. Mamwekisia ndoka. Abika pando. Onawendi ange maikwenda kukamusie. Tamamu mwana kange kanangu niye kaketui. Kayenda akwinuka. Komba na siambesa. Na kabika strange. Kaisemba kaisio kakola kaandikiwe. Kayekwenda kudhimusie. Kekewe mza. Kage wanza mama we musyosu ninautongea siana siako ninautongea muse wako ninakutongea kwa sitwa ya Yesu chonda kila monsete ninakitongea nenda nenge nambenu ni omodhi usaidika 0768 118 555 nenda mose nambenu 0768 118 558 0768 118 555 wangu ni anambesu nitodhi kuboya na ngainodhi ukutongea kwa sitwa ya Yesu. Ninasema uregesho, hakuna kuloka ati unasema utanywete kaindo umieloko ati ndwisa kuthuguma. Ninalea kutoka siku ya leo, loko yako ni the word of God. Loko yako ni the word of God. In the name of Jesus, umeokolewa na umekombolewa katika jina la Yesu. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, naachilia ponyaji kwa wale wako nyumbani katika jina la Yesu. Nimewang'oa mahali walizikwa katika jina la Yesu. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Kula menziwe nina maumia, ukini nina maumia, mawoni nina maumia, mandeni nina maumia. Kwa sito ya Yesu, pokeeni katika jina la Yesu. Regeshewa. Nasi anitwa Pastor Regina, kume kanisa ni ya Last Grace Ministry, paya Isiukoni, Kadhiani. Ninamkaribisha kwa ibada ya leo, ibada kubwa ya ukombozi na uponyaji. Bwana Yesu ambariki sana. In the name of Jesus, I pray. Nani musiaisia ni kwa cheni wa vikia na kukwata utumani wa muthenani wa umundi aundu ni kwitekana ngaini ukuvikia na kutungia sindu syaku ila ukora satani tauyite na indi ni vikia na kwikwata kana utavanya usu na utumani usu no wavikia kuvikia we musiaisia na indi ndikuya uya waku no munini ni kumuvoya ngai na kuikia kana nutona kutungia sindu syaku ila ukona satani taoyete na indi mitikilini kwa tema utumani manini na indi tuamina nitukwithatilika nthini wa kilungu cha mwiso kuma saa ina ngina saa 5 cha mwini wito vanati thati kwata mbathi cia aini maitu kuma ukambani na tukamana mwendo wo wa wini uilie ata na indi muthathani wa umundi tena ofisa mwene na indi tetha na mwini umwe witwa Francis Kemeu ula ni Moskali nthini wa nthi yitu ya Kenya na indi nitukwithatima na mwendo wake wa wini na ukuse wake wa utangio na mwendo wake withitwe uilie ata ekaitu kwate utandithia na indi tisioka nitukwitha tilika nthini wa kilungu keu cha mwiso. Inu ni Mutongoi TV. Goshen Medical Training College Thika ukwate course cia diploma na certificate cia Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course cia Food Sciences ta, Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills ta, Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping and Laundry, Journalism and Media Production, Ovamwe na Theatre Technology.
ndivi situ ni cianie muvuko waku kimanyisyo kitu kina sindu cia kwiania cia kusomethia na alimu maitu mavivithitwe kunenga mumanyisyo na utwika ula wianie na ula ukwendeka umundi wamina kusomea Goshen no wiyandike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni cionthe tukunie simu kwisila noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya kana noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya Moto ino mbete cia timwe yaku niota nikata ningi niota iki ni kuibe yake keve mutsinga wa ula no sie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no sie bagwa mitango ndipite yu niota ina bathi kwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona la vela kwata skiza tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 nyanya na uituma kwa nyanya 1 Kasarani Catering College nicho kimanisio kila kisio cha maundu maui na kosi ingi ta hotel management, food and beverage, pastry, housekeeping, accommodation, bakery na events management. Sukulu wito wina mawithurulu komaseo na wina sindu sionthesi ya kuikithia ni waso manesa. Mutiani wito ni WINAKE na City Guides na tuyavitukithwe ni Ministry of Education. Ala ondhe masomeva ni makwata mawea manene mautelini na kambunini nundu utwika wa alimu maitu ndui maila. Tuthokeva Nairobi Campus Maunju House, Seasons next to Clay City Medical Center, kana ukeva Kitui Campus, G Plaza Building, next to Syokimau Building. Nena naitu oyu kwisila 0721 429 839. Facebook katika Kasarani Catering College, kana website ni yetu ilani www.kasaranicateringcollege.ke. Umanyini udhui, tuthoke udhue. Je, uko katika sekta ya kilimo na unahitaji pesa ya biashara? Omba mkopo wa kilimo bora kutoka KWFT kukuwezesha kuongeza stock au kununua kuku, ng'ombe wa gredi, mbegu, mbolea, kemikali na chakula cha mifugo. Pia unaweza pata pesa za kununua mashine au kujenga chumba au store cha kuhifadhi mazao. Kwa maelezo zaidi, tembelea tawi lolote la KWFT karibu nawe au piga simu kupitia nambari 0703 067 700 au tuma SMS kwa nambari 22604. Boresha kilimo biashara na KWFT.